muallimlerimiz. Benim de en birinci şeratta çıkışım sizge yönetilmiş Tatar tilinde başka söylüyorum. Eğer de biz halkımızın yaşayışın hem umumen tarihte üst soksak, tüm günümüzdeki meseleler elbette bu milli mağarifke bağlılar. Hem en şiddetli milli meselelerde de bu elbette bizim milli mağarif meselesi. Şartlığına bütün Tatar Kongresi uzdurgan şaralar vakitinde eğitimciler şartlı. Medeni şaralar uzdurasız. Tüp aksatı medeni şaralarga bilesizdir. Lakin bir anla bitirmemişler iktibarına. Ben şuna itiredim. Biz tüp meselelerini şu milli meselelerdeki, bu biz milli mağarifke yöneltiriz. Hamine bu yılda şu konferans o yılda uzdururlar. Şu barda jirlerinde rahmet Halil Temsilci'ye rahmet, Selim Nazimci'ye oğullarının tüp ideyaları grant tutup şu meseleye yöneltileri. Bunda bizim okutuşlarımız da, atanalarımız da, tamamen jirli uyuşma yetekçilerine, bizim tübeklerdeki Tatar Milli Medeni Avtonomiyası reisleri işi yılgan bir sizge şunu eylem. Eğer de kompleksleri işte bu işlemleri alıp varılmadan olsa, onun neticesi bulmasıydı. Biz şartlığına intirge yaratırız. Aile bu meselelerden şuralarına getirir. Aile sırtlamayası devletke, devlet ailege. İleri güçlürseydi, eğer de biz onu sistemaları işte kalıpka salıp bu meselenin federal devlet standartları negizinde de hem umumen şu federal düzeyden kiletirgan türlü dokumentlar yağından da, hukuk yağından da hem umumen sizin jirli devlet strukturlar hem jirli uyuşmalarının işenliği neticesinin birge kompleksleri işte işlemesi ve onun neticesi bir koşanda bulmayacak. Ben sizge bir maturu örnekler getiresim geliyorum. Bunda bizim Rusya Federasya tübeklerindeki jirli uyuşma avtonomiya reisleri. Eğer dağlar bilgili bir yönelişte gene bu işini alıp vargan bulsa, kompleksleri işte bu meselelerini karalmagan bulsa ve her vakit eğitirge yaratılar, bütün Tatar Kongresi sabantuylar bilen şuurlanıyordu. Siz tegi ise bu tübekte federal güleminde sabantuyunu uzdurup kararızdadır. Bu birinciden devlet strukturusu bilen kilişirge gerek. Hem bütün halk, hem bütün milletler, hem en birinci şeratta bizim Tatarlarımız kömekleşip bu işe zordan kulup bu işini başkararlar. Hem şundan indi o sistemaları işte bilgili bir işenlikle bilen devam edilir. Biri de biz kulu bir delegasya bilen kildik. Bizim Mağarif Fen Ministerliğinde ayrım tübe olarak hizmetleşlik bölüğü işlep gelen. O da yukarınadır bugün. Çünkü Mağarif Fen her bir ministerlikte de yok. Tatarstan sizge tübeklerdeki Tatar mektepleri için, Tatar okutuşlarına yerden biter için ayrım ministerlikte, Mağarif Fen Ministerliğinde şu bölükünü buldurdu. O indi neçe yıllar işlep gele, hem neticede işlep gele. Biz sizge şunu ettik gele. Mında delegasya bu kilip çıkış yazar için tügül. Siz biride köterilgen meselelerge aşıklık cevap alır için. Çünkü mında bizim derslik avtorları da, bizim Mağarifni Üstürü İnstitutundan da, Kazan Federal Üniversitesi da, sizin bilen hizmetleşlik etken Varşa Hamaktanış rayonları da, onlar biride çıkış yasao bilen bir retten sizin sorularına cevap verir için kildiler. Çünkü onlar bu ülkede bilgiçler. Mina bir köp, biz seksiya oturuşunda katnaştık. Seksiya oturuşunda mektep direktorunun çıkışı yaşadı. Çınlıkta da yaraklaşkan çıkış tügel. Hamine bu yılғы bizim şu konferensiyada da rezolüsyonu men karab çıktım. Lakin rezolüsiyadan bilgili bir kalıpta bir formal rövüşte yasalgan cümleler bilen bir retten konkret cümleler de koyulurga tiyir. Bizning Mağarif Fen Ministerliğinden bu yılgına Perm krayi için 5000 dene Tatar tili edebiyatı dersligi topşırılgan. Lakin şunu anlarga tiyir. Biz grantlar negizinde de, Tatar halkının eğitimciligini saklao programması negizinde de hem bizning ayrım Prezident müracaatdan sonra biz dersliklerini topşırarız. Lakin bütün tübeklerge de UFGO standartlarının negizinde alar özgerip tura, derslikler bilen temin etip bulmayın. Şu an göre Елена Павловна, я бы хотела особое внимание уделить тому, обратить внимание на то, мне в первую очередь Халил Хамидович всегда говорит о том, что вы всегда оказываете содействие, вам за это отдельная благодарность, но
те заявки, которые поступают от наших татарских общественных организаций совместно с образовательными организациями, потому что выделение учебно-методической литературы по регламенту также это и относится к тем структурам, которые именно работают в регионах. И вот сегодня было обращение учителей и директоров школ, то, что на сегодняшний день по стандартам ФГОС наши учебно-методические комплекты недостаточны для преподавания татарского языка и литературы вот на территории Пермского края. Гомумән, менә айрым әйтәсеп килә шулай безнең Мәгариф министрлыгы Төньяк Татар Конгрессы федераль милли мәдәни автономия тарафыннан грантлар, менә бу грантта шушының нигезендә эшләнде. Җирле оешма җитәкчеләре мәдәни чаралар белән бәйләргә тиеш түгел бу мәсьәләне. Алар менә шушы мәгариф өлкәсенә дә кертеп җибәрергә тиешләр. Күп курслар, айрым әле чыгыш ясаучылар булыр. Чөнки менә кул күтәртелдек. То на сегодняшний день участвуют в вебинарах, которые проводит Министерство образования Республики Татарстан. Это доступно, это бесплатно. Там никаких заявок. Нужно только заявку подать. То есть ваша инициативность, ваша активность, руководителей образовательных организаций и учителей, она тоже от вас очень много зависит. И к сожалению, на сегодняшний день на этих вебинарах, которые представляет Министерство образования Республики Татарстан, никто не участвовал. Поэтому хотелось бы, чтобы и вы тоже вклинились в этот процесс более активно. И те ресурсы, которые предоставляет Министерство образования и науки, Институт развития образования, Казанский федеральный университет, программа онлайн-обучения ОНАКТ, то, что сказали Лиликович Шаянтовы и другие все ресурсы, они именно нацелены на то, чтобы это при поддержке президента нашей республики Татарстана Сергея Григорьевича Миниханова. Сезнең активлыкта без кайбер чакта шактый менә шушы дәүләт структураларын тәнкыйтьләргә яратабыз. Ләкин без менә мониторинг ясаганнан соң, билгеләгәннән соң үзебезнең дә активлык җитеп бетмәве дә сизелә. Шул исәптән менә мин һәрвакыт әйтәсем килә. Мәктәп гаиләгә генә сылтама ясап, менә гаиләдә сакланырга тиеш. Бу җөмлә дөрес түгел. Әгәр дә дәүләт тарафыннан, әгәр дә чынлыкта да шартлар тудырыла икән системалы рәвештә, балалар бакчасы, мәктәп, университет һәм гомумән социаль-икътисади күренештә гаиләдә дә татарча сөйләшә башлаячаксыз, минем белән бу мәсьәлә буенча килешәсездер. Шуңа күрә менә ул тарафтан да безнең Пермдә дә мәхәүсә факт җитәкләгән татар балалар бакчасы анда кичә булды, без делегация белән күргәнсездер. Һәм татар милли мәктәпләребез һәм безнең айрым Төньяк Татар Конгрессының программасы да бар. Без төбәкләрдән әгәр дә татар теле әдәбияты белгечлеге генә түгел, билингваль белгечлек, татар теле әдәбияты белән бер рәттән башка чит илләр, башка белгечлекләрне алу мөмкинчелеген теләгән балага без Татарстанга айрым программа нигезендә укырга кертәбез. Билингвальное обучение, айрым стипендия белән менә шушы җирлекләрдән, чтобы закрыть потребность национальных кадров, есть отдельная программа по обучению с определенной стипендией. Шуннан балаларны көтәбез без сездән. Чөнки әлбәттә татар теле һәм әдәбияты белгечлеге белән алу белән бер рәттән башка белгечлек дә кирәк бүгенге көндә глобализация шартларында. Шуны тудырып без шундый мөмкинчелек тудырабыз. Для факат менә Мусина айрым җитәкләр килә, ул инде шактый гына сезнең активлыкны җиткерә, җәйге алганнар безнең лагерьларда. Әгәр дә татар баласы татар мәркәзе Казанга килеп, 8 көнлек шушы лагерьда катнаша икән, ул аның мәңге күңелендә калачак. Һәм сезгә, мәктәп директорларына һәм укытучыларга ул баланы төрле олимпиадаларга, төрле чараларда катнаштырган вакытта инде тулы бер мөмкинчелек тудыра. Шуңа күрә менә шушы программаларда да ул туры бер Мәгариф министрлыгы, Төньяк Татар Конгрессында да сайтта ул бар бер шушы программалар. Анда сезнең юл чыгымнары гына капланырга тиеш. Калганнары барысы да Татарстан хисабына. Шушы программаларда инде без сезнең актив катнашуыгызны сорайбыз. Мин шуны әйтәсем килә, Пермь краенда яшәүче безнең милләттәшләр, алар сан ягыннан 115 мең, Пермь үзендә генә дә 35 меңгә якын, Набардада 25 мең. Алар мондагы җирле халык. Это коренной народ, это не диаспора, это тот народ, который делает все для процветания Пермского края. И менә отдельная благодарность администрации губернатора и госструктурам, то, что они оказывают содействие, хотя есть очень много вопросов. А эти вопросы должны вы вносить. Без менә монда килеп,
umum sözler bilen söylevden bir retten rezolütsiyaga konkret fikir taqdimlerimizni kirittirge tiledik. Çünkü iler edik hükmünde ul federalizasyonga жеткиришет bu meseleni. Tatarstan Respublikası Magarif Fen Ministerliğinin ayrım strukturası, bütün dünya Tatar Kongresi. Şu an göre men rezolütsiyada da konkret şu şaralarının siz kitken taqdimlerinin ayrım bir mektepler kalıbında, sınıflar kalıbında şu meselelerini kiritip formal rövüşte uzdurmamızını sorar edim. Şulay elbette mena şu FGO standartları negizinde debetiyor biz. Mandayda bu mesele eğitildi, andı mümkünçilik var. Mektep direktörlerinden, ata-analardan, okutuşlardan bir köp нәрсе. Hem şulay bir elbette öyle strukturlar tarafından. Men indi jeyilip söyley başlamam çünkü Türkiye Tatar Kongresi'nin günlerişte şartlanan proyektler var. Siz onu işitip de, görüp de her vakitte bilip durasınız. TNV bizning biri de sizni bütün dünya kurashib TNV ham TNV planeta. Mana kimlar qaraydi bugungi kunda TNV ham TNV planeta. Mana bu endi zo'r dalil. Demak, bunda milliy yashayishimiz bor. Endi barqarorlikda tamam bir qattiqroq uzam bu qarayishimni tugul Tatar dunyosi shunday buyuk o'zgachalikli milliy yashayishi bilan o'zgachalikli yo'q. Mana shu milliy yashayish sürmesini biz shu hatli 13 yilda butun Rossiya o'zbekistonini o'zgarishini uqlanib qaytdi. Mana shu ruh, mana shu muhit sülbenmeymesin idi. Ağul barımızdan da bir getirir. Rahmet etkilerim.